Bakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya waburiwe amakuru w'ibivuga mu Rwanda ndetse no mu mahanga nkuko bisanzwe ngiye abagezaho Nimaniragaba Joseph. Perezida Kagame yakiriye abasirikare bakuru baherutse gutangira ikiruhuko cy'izabukuru. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ku mugoroba kuri wa gatanu yakiriye abajenerali n'abasirikare bakuru baherutse kujya mu kiruhuko cy'izabukuru abashimira imirimo bakoze. Amakuru itangira y'ikiruhuko cy'izabukuru kuri abasirikare yagiye hanze ku wa gatatu tariki ya 30 Kanama 2023. Aba barimo abafite ipeti rya general aribo General James Kabarebe, umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano, na General Fred Ibingira. Abandi ni Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi na Lieutenant General Charles Kayonga, mu gihe abafite ipeti rya General Major ari Martin Nzaramba, Eric Murokore, Augustin Turagara, Charles Karamba na Albert Murasira uheruka kugirwa Minisitiri ushinzwe ibikorwa mu by'ubutabazi. Hari nanone Brigadier General Chris Murari, Brigadier General Didas Ndahiro na Brigadier General Emmanuel Ndahiro, biyongeraho ba ofisiye bakuru 83, ba ofisiye bato batandatu, abasirikare bato 86 n'abandi 678 barangije amasezerano ndetse n'abafite ibibazo by'ubuzima 160. Ubutumwa bw'ibiro by'umukuru w'igihugu buvuga ko abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru n'aba ofisiye. Perezida Paul Kagame ubutumwa bw'ibiro by'umukuru w'igihugu buvuga ko abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru nabo bashimiye Perezida Paul Kagame kubw'ubuyobozi bwe, banamusezeranya gukomeza gutanga umusanzu wabo mu guteza imbere u Rwanda, buri wese akoresheje ubuhanga afite ndetse akazajya atanga n'inama ku rubyiruko. General Kabarebe atewe ishema n'aho we na bagenzi be basize RDF. Abasirikare bakuru baherutse kujya mu kiruhuko cy'izabukuru bakorewe umuhango wo kubasezeraho mu ngabo z'u Rwanda RDF, bashimirwa umusanzu batanze mu rugamba rwo kubohora igihugu, guhagarika jenoside yakorewe abatutsi no guteza imbere igihugu. Uyu muhango wabaye ku itariki ya 1 Nzeri 2023 ku cyicaro gikuru cya RDF ku Kimihurura, ukaba ubaye ku nshuro ya 11. Abakorewe ibirori barimo abofisiye bafite ipeti rya general aribo General James Kabarebe, umujyanama wihariye wa Perezida wa Repubulika mu by'umutekano, na General Fred Ibingira wabaye umugaba mukuru w'inkeragutabara. Abandi ni Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi na Lieutenant General Charles Kayonga, mu gihe abafite ipeti rya General Major ari Martin Nzaramba, Eric Murokore, Augustin Turagara, Charles Karamba na Albert Murasira uheruka kugirwa Minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi. Hari nanone Brigadier General Chris Murari, Brigadier General Didas Ndahiro na Brigadier General Emmanuel Ndahiro. Biyongeraho abofisiye 83, ba ofisiye bato batandatu. General Retired James Kabarebe wavuze mu mwanya w'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, yahamije ko uburyo ingabo z'u Rwanda zihagaze uyu munsi biha icyizere buri musirikare mukuru ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru ko byose bizakomeza kugendera mu murongo mwiza. Yashimiye by'umwihariko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, imiyoborere ye ireba kure yagize uruhare rukomeye mu migendekere myiza y'urugamba rwo kubohora igihugu no mu rugendo rwo kucyubaka. Minisitiri w'ingabo Juvenal Marizamunda yashimiye abajenerali n'abasirikare bakuru bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru umusanzu batanze mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'uruhare rukomeye bagize mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 no kubaka igihugu. Yashimangiye ko abakiri mu nshingano bakeneye
Yashimangiye ko abakiri mu nshingano bakeneye ubujyanama bwabo no gusangizwa inararibonye y'abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru kugira ngo bakomeze kubaka no guteza imbere igihugu. Umuhango wo gusezerera mu cyubahiro abasirikare bakuru ni umuco wamaze gushinga imizi mu ngabo z'u Rwanda RDF. Bikorwa bashimira icyubahiro abayobozi baba baraharaye ubuzima bwabo ibikorwa byo kurinda no kubungabunga umutekano w'igihugu. Minisiteri y'Ingabo yatangaje ko abahawe ikiruhuko cy'izabukuru bose bahawe icyemezo cy'ishimwe kubera imirimo itandukanye bakoze muri RDF. Ku wa gatatu tariki 30 Kanama 2023 nibwo amakuru yitangira ry'ikiruhuko cy'izabukuru kuri abasirikare yatangajwe. Bakunzi ba Excellence TV, ayo niyo makuru twe tubafitiye uyu munsi. Murakoze nakagaruka.